Dede Zidan. Goyang ya. Dede Zidan, ayo naik kurang. Hey, Bos Roman, Ibu, ayo. Bu Lili, Bapak Rasjan, Bapak Usman. Alomon ayo. Neng Siska ayo. Ah sini ayo naik. Apa? Asal lega. HR2 Audio. Gonta-ganti pasangan, duduk berarti kakang lanang lumayanan. Pengen duwe wong wadon, biasal bisa kelon, tapi eman anak walon. Sing sugi wis dialami, sing rangda durung nyoba, sing perawan ke jalukan. Jadi kudu luru kaya ngapa, dapur sumur kasur bisa. Tapi kadang lo bandang aku dok saya gitu bisa pak, tuh bisa kalah katutung. Nyiptim, hey, salalala, tik tik caca, ha. Oh ah oh Bos Rohman, Sulara hati, sebab durung mari-mari. Gewang es krim Oke ganteng ah. Sal unyu-unyu. Nada da vista. Duh sayangku, kakang rindu, jadi pengen ketemu. Kegoda rindu, kepengen kage bareng mangkat ning penghulu. Bahagia bebarengan. Gonta-ganti pasangan, itu berarti kakang lanang lumayanan. Pengen duwe wong wadon, biasal bisa kelon, tapi eman anak walon. Sing sugi wis dialami, sing rangda durung nyoba, sing perawan ke jalukan. Jadi kudu luru kaya ngapa, dapur sumur kasur bisa. Buat Azidan, cik cik caca tuh pohonnya. HR2 Audio Sound System Beating Broadcast. Karo wong sugi, selera hati, yen kita oli ganti. Wongi ayu, murah gemuyu, yen mesem unyu-unyu. Awawan. Duh sayangku, kakang rindu, ganti pengen ketemu. Kegoda rindu, kepengen kage bareng mangkat ning penghulu. Bahagia bebarengan.
Itu berarti kakang lanang lumayan. Pengen duwe wong wadon di asal bisa kelon, tapi eman anak walon. Sing sugi wis dialami, sing rangda durung nyoba, sing prawanake calukan. Jadi kudu luru kayang apa dapur sumur kasur bisa